Hi everyone, I'm Kiki and I read books. Today I would like to read a small extract from this book called Kapas Ka Ghoda. But before we dive into that, you can get yourself your copy ordered directly from our website ekadeshma.au. More details are below. And parents and kids, be alert. If you like listening to stories in Nepali language, please keep an eye out for Ekadeshma storytelling sessions. That's right, we will be publishing more details soon and it will be wonderful if you could join us. Alright, back to the book. So, Kapas Ka Ghoda, यो किताब चाहिँ इन्द्र चौधरीजीले लेख्नु भएको हो and it's beautifully illustrated by Prakash Ranjit. The book has been published by Kopila Kitab. Alright, let's have a read. एकादेशमा एउटा राजकुमार थिए. उनले भनेको जस्तो भएन भने उद्धुमै मचाउँथे. राजकुमारलाई चराचुरुङ्गी र हरियाली खूब मन पर्थ्यो. दरबारको ठूलो बगैँचामा उनी घण्टौं बिताउँथे. आहा, नीलो आकाशमा चराहरू जस्तै उड्न पाए कस्तो मजा आउँथ्यो होला, राजकुमारले सधैँ सोच्थे. एक दिन राजकुमारले शहरतिर निकै चहलपहल देखे. त्यहाँ के भइरहेको छ ह? उनले मन्त्रीलाई सोधे. राजकुमार, शहरमा एउटा जादुगर आएको छ. उसको जादु हेर्न सबै जन्म भएका छन्, मन्त्रीले भने. जादुगर, उनलाई दरबारमा ल्याइहाल्नुस्, राजकुमारले खुसी हुँदै भने. जादुगरलाई तुरन्तै दरबार ल्याइयो. दरबारका सबैजना जादु हेर्न उत्सुक थिए. जादुगरले बाकसबाट कपासको घोडा निकाले. Alright, so if you're curious about what happens next, get yourself a copy ordered. If not, keep an eye out on Ekadeshma storytelling session. And that's right, Kapas Ka Ghoda is going to be one of the stories that we'll be reading from. And thank you so much for listening to me. Have a wonderful Sunday ahead.